Shabana FC ya ruta si ya rute mpaka gekasi ya lenge asenge njama mashabiki. Nende Shabana FC mashabiki ya aro angana 99% n'abantu barasmati yange. Igeni slight interference kurwa siasa ma especially ya Ruto oja Shabana FC. Shabana FC ya kule. Abantu bakutama pi bagenda ku CFC. I want to give this slight warning to Shabana FC. Mo base wancha siasa ebatangana. Kero melo mubwate siasa. Kera asemo ko genda chibiche n'abana siasa. Mo tikuru club we nende gekogwa. Kero mupira oli Kisii County as stadium yetu. Okonyoranga eba collective na $1 million plus. Pa collective secheto yakonya gwakana bachezaji kubaye bintu bibatabaganeti endagera accommodation kiregento. Moisa ukora magosa abantu abakugura ticket. Paruo revenue yene ya chire nsemono. Igo Shabana FC asimole management pata matoino. Mo base wancha siasa ebasoe muchaka ukora siasa ne club. Club ikige yakati vijana am. Mokora magoso kaleta siasa vijana yabatigire ende Shabana kierzi. Ama shabiki ya Shabana akuru Nairobi asi ayanda rugusi anda Nairobi baru Nairobi banda Mombasa baira no Bay kire weekend bako changa kabisa chigari babo kuri chinganya ku Nairobi bachaka. Mama kumuka mutikichi effort cha mashabiki mucha kwemberesa bana siasa kuchaya matiyanyi mwachandikire. Tato be very honest. Na moka wabuna bonika ndobata ngano nabuna sagira batele. Bako tero sikasudi kigusi. Osikasudi takaikwe na kimugusi ara tengero sikasudi. Tako motera ndé challenge ni batake resolve. Agasuyo muziki wa siasa toka mutika hiyo. Boni gasage rungu muyigu murana. Na eti chaga tero ngombe nengi ma squeezing chijo. Enga kiende nganyole kocha ya Moya Shabana. Magero lengi ngoma kumubuli ndugu yani. Sports njabe tega cha gusiga. Mwatari skuru nde yonsi mwacheki. Mwarorire kuse andonsi kamurangaro gagwa kabye mukate Shabana. Nga ndotarte nganyoro yomo iko. Oyomo atofutse skuru chose picha gusi. Ende tigamba teba gusi valero. Okay, in the school and the youngs, you can find super talents, not less than people. Or at every school, organize interclasses. Or in the coach pime, you will find very nice people. Lakini bona wanda tokoleta na baruche, ama kumu kambabu at interest ni school cha gusi, mboga raba kale ko cheki, aba geraba ko mpira bia, babalete Shabana. Ba ko mpira. A national team, umugusiyo itumichira, abeta target yo mpira paka mpira yo kaira. Tae liba kageti asenge njatari muruche ya kere county kere tribe nebento tole club kya bali bako nyara ko ikegoro baike nuna toko gamba bono iga bogere ne bote club kurwo eke mukia bo Gor Mahia mugusinaro gwakera Gor Mahia aba gusirara teto tubura ne maswali ga mugusinaro gwakera Gor Mahia apana. As much as Gor Mahia go promote talent ku rensa mejo nentu kusiga ati Shabana promote talent from our region aseka enekere asekero montaro kendabo simple tekonya alikana antu Shabana itoliti slaves ngeka zito mashabiki nugo support lakini go kirase ase sector ya ogocheza na abantu abangamongo to letra bacha kwa kumpira kusi. We have talents and itiamba de era ngokole video Harambee Stars tekuchiane mpaka kaba gusiba abekirwe se national team. Ende talibu kabirangu kwana. Toko very honest. Talents are all over. Sababu ngukwana lego neji. Harambee Stars mbaba ndo kumanya the management yora. Neba ndo kumanyanga. Omu gusina bako minyoka. Hena bagwa kumupira. Tribe teyo Kenya ga. Ebate that talent. Aba sigizi na bako minyoka. Lakini mbali bija mupira. Aba gara na bako mpira. Lakini mbali bija kuminyoka. You got the most talented group they have gusi. The moment they will incorporate them there, na tonyera motego. Second motego, third motego, fourth motego, fifth motegos, bagwako mupira, very Harambee Stars to higher levels. Itoka in the World Cup. But onyoro kabiro buka sina se national team. Bale tumpake club kia gusi loko kabisa. Abutoko kana.
Tiamba typing aboniga ngokarande video next moro mna bagusiba tukutere. There is no way tore grase to support club kya chokonya antu bandisco. Tigaba mna bona na roje mo bereke to kwa kuna magoro mungwano yo kwa twabwire game egorie ye ngayaro. Ngomanyoro mungwane ke to tumete akatike gorie kanyu akatike umupira kuchia egere team ya sobeire egakombe. Haya. No. For real competition to occur, tiaba kusiba Ken Shabana. Tutoko number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mpaka 11. Aba kusiba legiti. Aba nena warobara average substitute. Una aba kusiba tuko kuchi substitute bila bubinda. Akonya ole kochi gocha. Umugusi ole wakabya umutome loan. Yanda kuchia. Aba kusi bai rusuko, aba kuchi bench chilon. Oma koleta abaye. Tubwata aba kusi ba wako mupira abaya. In fact, Uli Shabana the best player on Umugusi. You which means saying Agusi talent na kolete nero. Ekingarete kebe very clear kuchia so ndepu wensi ubwate amangana yo koleta siasa asa Shabana. Nduku nyara egeti ke wakero mpira matebe onkero simole. Ndubate Manga Stadium. Anya kebate chigoli. No tu kwakera. Ingi kimongoro wa Sikisi County. Kimole mwenze serikali na Nyalibo. Ingi mutako gambira mogenda Manga Stadium ever renovated ama shabiki na boto gote na solonga ze Mbombetinu. Egere tokini Nyamira na Kisi. Boni yama kunyalikana Shabana ego tomu Nairobi etomu bogere etomu Nakuru tubwate bitigusi. Ntuna botoko yanda ndonzi solonga zumo pire Mbombe kole etunu ntu ajitoko Murang'a FC. Murang'a FC bwata katigete lakini bado tukakire Mbombo. Ninki ntuta kwembresa ligusi bito. Egetiki kire Manga Stadium ali. Chigoli chibeku. Egetiki yatu. Tatokana na mabuli. Lakini Mbombe kole etinu. There is no way to have a Shabana, Tanya Koboch Nakuru, the Ositonia Koboch Bogere, Osobuchi Naruk, to Buate Egeti Manga Stadium. Let us be very honest, Tika. Moko renovate. Chiba Sanjire County. What does it take to renovate Egeti? Moko Yanda, no negati Kerikari Yandurago. Moki renovate. Kebe ideal, Kebe an alternative stadium to Kusi Stadium. Mondi Garave New York and Naruk, Nakuru, Kosabogere. Barabu banye kolete kiapo ge itse itoka. Bagusimbia muno sana usukere chinga kichondo kwa ntekera. Bia muno.